Zajedno i poslije. Dakle, Hrvatski katolički radio, emisija Zajedno i poslije, sjećanje na Domovinski rat. Pozdrav svim braniteljicama i braniteljima diljem Hrvatske ili gdje god već jesu, a do njih dopire signal našega radija. Domagoj Pejić, urednik i voditelj emisije, Rendi Surjan i programski realizator od 17 sati, a gost, ovih dana smo ga najavljivali, a ja sam ga danas posebno predstavio, gospodin Dražen Kasprek Tyson, hrvatski branitelj, 60% ratni vojni invalid. Dražene, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali i pozdrav svi slušatelji. Rekao sam danas da imam tu čast da vas pozovem i da imam čast upoznati vas kao hrabroga čovjeka. Malo ćemo morati o vama pričati ovako osobno i sjećati se vaših dana iz Domovinskog rata, premda vi, kako ste mi rekli, ne mislite se ne smatrate se ništa većim, značajnijim, boljim nego što ste ostali branitelji. Pa naravno da se ne smatram, jer u principu smatram da ima puno više ljudi koji su prošli puno više toga od mene, možda evo, mislim da ste do mene došli preko udruge na kojoj sam na čelu, ali u principu mislim da postoji jako puno branitelja koji su dali svoj doprinos i koji su bili možda više rata prošli, više ranjavani, a nažalost su danas na marginama društva, pa evo, mislim da bi možda čak i bolje bilo i njima dati priliku. Doći će i oni nared. Rekli ste predsjednik udruge Hrvatski dragovoljac 1900. Da, udruga Hrvatski dragovoljac 1991. Da. Dobro, kad sam naišao na vas, dakle čitao vama i tako, onda sam vidio Dražen Kasprek Tyson. Pretpostavio sam zbog čega vas zovu Tyson, dakle fizički ste zaista, kaže, široki i 6 puta ste ranjeni. Nije to bio razlog tog nadimka, to je ostalo nadimak. Za vrijeme rata smo koristili na Motorolama razne šifre, svoje nadimke. U to vrijeme je bio popularan Tyson, pa onda tako nekako sam se ja predstavljao na vezi s tim imenom. Tako je ostalo, tako smo se zvali po tim nekim nadimcima, nekako se više skrivo identitet svoj i tako da. I nisam bio 6 puta ranjen sam jednom, ali sa 6 metaka. Tako da. Kad sam htio reći da ste građen kao Tyson, sam htio reći metak vas baš i nije mogao mimo ići. Dobro, uzmite u obzir da je prošlo 20 godina, znači ipak sam bio malo Dobro, Dražene, u jednoj TV emisiji ste rekli da, ja vas molim da to objasnite, onaj koji je imao sreća bio je ranjen. Što ste točno mislili? Što ste konkretno mislili? Pa nažalost je tako, jer danas kad pogledate dragovoljce Domovinskog rata, ako nisu bili ranjavani i ako nisu ratni vojni invalidi, ti ljudi danas u principu nemaju nikakva prava, nisu mogli ostvariti nikakva prava, jer samim tim što ste dragovoljac u principu nemate ništa. I nije sad tu problem što oni nisu možda dobili nešto od države, nego je problem što oni nemaju prava ni ona osnovna koja im se garantira možda prednost pri zapošljavanju i tako dalje. Znači, a većina tih ljudi koji su išli u Domovinski rat vođeni srcom, znači branili su svoju domovinu, oni jednostavno nisu htjeli ništa tražiti od države, smatrali su da nisu zato išli u rat i u pravu su, ali su i zaboravljeni i to je činjenica. I činjenica da ti ljudi danas, mislim da su najugroženija kategorija što se tiče branitelja. A vi ih srećete, kako se osjećaju? Dakle, financijski su jako loše, ali kako se, naravno, pretpostavljam da su zbog toga onda i psihički vrlo loše. Pa loše su, da. Ja se krećem među tim ljudima svakodnevno, upoznajem ih, neke znam godinama, neke znam od početka rata, od prije rata i tako dalje. Mislim da je najveći problem je upravo sve ovo što se događa nakon rata. Mislim da nije toliko problem nekakve ratne traume, naravno da je i to problem. Međutim, najveći problem je što su ti ljudi razočarani danas, jer smatraju da ovo definitivno nije država za kakvu su se oni borili. Ne bih sad tu politizirao ništa previše, ali mislim da su razočarani sa svime. Od odnosa prema Domovinskom ratu, od odnosa prema samima njima, pa do kompletnog uređenja države i tako dalje. Mislim da je to najveći problem
s kojim se oni susreću, znači, danas. Dražene, volite li pričati o Domovinskom ratu ili izbjegavate takve teme? Jeste li možda umorni od objašnjavanja što je bilo, kako je bilo, gdje ste bili, što ste radili, što ste željeli? Je li vas drago kad vas neko pozove i kaže evo dođite, pričajte nam o tome, ili izbjegavate cijelu priču? Pa ne izbjegavam ju zato što možda na početku kada sam se posvetio svemu ovome, dugo godina moram priznati da sam, ajmo reći, doslovno bježao od tih tema. Međutim, dođete u jednom periodu svog života do tud da shvatite da ipak vi ste taj koji jeste, bez obzira na sve ostalo, i ne možete pobjeći od sebe ni od toga što ste. I onda već kad to jeste, onda nekako mislim da je ipak bolje pričati o tome, ne zbog nas samih, ne zbog mene, ne zbog drugih branitelja, nego zbog novih generacija koje dolaze, i upravo da povežem to sa onim malo prije, znači zbog svega što se danas događa, zbog te istine o Domovinskom ratu i kako se sve to prikazuje. Mislim da je jako bitno braniteljima da shvate da ne smiju se zatvarati u sebe, da ne smiju šutiti o tome i da moraju pričati o tome i moraju prenositi, jer ako oni danas to ne ispričaju, netko će to zapisati pogrešno, a onda naša djeca su taj koja će ispaštati. Kod gospodina Branka ste bili Kuzele, on tako, za jedan televiziju, emisiji 20 u 20, ako se ne varam, i tamo ste izjavili da se istina o Domovinskom ratu brutalno mijenja. Stojite pri toj tvrdnji? Pa stojim, definitivno stojim. Mislim da svatko onaj koji je bio sudionik Domovinskog rata da se slaže s tim. Mijenja se i to čini mi se kampanjski već godinama. Mijenjaju se činjenice koje su u stvari neosporne, a danas se prikazuju sasvim drugčije. Mijenjaju se osobe koje se navode kao zaslužene za nekakve ili za samostalnost Hrvatske i tako dalje. Imate situaciju da se danas odlikuju bivši komunistički dužnosnici iz Jugoslavije, da se oni odlikuju za doprinos stvaranju Hrvatske. Mislim što je totalni apsurd. Tu se opet zanemaruju se oni stvarni ljudi koji su stvarali Hrvatsku državu. Brutalno se mijenja istina i zbog toga što imate situaciju u kojoj se jako puno zločina koji su se dogodili u tom Domovinskom ratu jednostavno se ignorira, ne podižu se nikakve optužnice. Pričam o zločinima počinjenima sa srpske strane, dok se, čini mi se, hrvatski branitelji, gleda im se baš doslovno svaka sitnica, bilo šta, i vrlo je upitno puno slučajeva šta je uopće ratni zločin i šta se smatra sve ratnim zločinom. Amerikanci koje netko voli, netko ne voli, oni kažu, konkretno recimo za civile, oni kažu civil s puškom u ruci nije civil. Pa mislim da bi se i kod nas trebalo malo zapitati o nekim situacijama. Naravno da treba osuditi svaki zločin koji je počinjen s bilo koje strane, i tu nema priče, ali mi imamo danas jedan i Vukovar i Ovčaru, imamo Škabrnju, imamo jako puno hrvatskih stratišta na kojemu su pobijene stotine hrvatskih civila. Do sad nitko nije odgovarao, a koliko mi se čini nema ni volje da se pokrene uopće nešto po tom pitanju. Ono što nekako najviše boli je što kriteriji nisu isti za sve. Kriteriji moraju biti jednaki za sve. Pa trebali bi biti jednaki. Mislim da ne samo da nisu jednaki, nego mi imamo danas situaciju da smo mi pobjedili u Domovinskom ratu, da smo bili u situaciji da smo bili slabo ili nikako naoružani, da smo ipak uspjeli izgraditi i hrvatsku vojsku kroz taj rat, da smo uspjeli zaustaviti agresiju, da smo se uspjeli obraniti i na kraju da smo se uspjeli osloboditi, a danas smo u situaciji da se opravdavamo za nešto. Mislim da je to najveći apsurd u svemu tome. Dok se u isto vrijeme oni koji su činili zločine, četnici, šetaju se slobodno Hrvatskom i smiju se nama. Mislim da svatko, evo, moram to spomenuti, nedavno sam bio u Njemačkoj, razgovarao sam sa strancima, sa ljudima koji nisu Hrvati, pokušavao sam s njima razgovarati o tome što se događalo ovdje. Znači te neke stvari koje se ovdje događaju njima jednostavno nisu jasne, oni to ne mogu shvatiti, nepojmljivo im je. Oni kažu, čekajte, vi ste bili napadnuti, borili ste se na svom tlu, u svojoj državi, danas odgovarate za nekakve zločine, a oni koji su palili i rušili, oni ne odgovaraju.
Evo, mislim da nije potreban nikakav više komentar na to. Točno, Dražane, ovo je bio uvod. Sad ćemo, evo, ja sam odabrao 3 pjesme, 2 moje želje, 1 vaša želja. Vi ste Slavonac, Slavonski Brod, rodni grad. Da, rođen i odrastao u Slavonskom Brodu, tamo završio školu i eto, maloljetan se iz Slavonskog Broda uputio u Domovinski rat i tako. Joj. Hvala vam lijepo, malo ćemo govoriti o tim maloljetnim hrvatskim braniteljima. Volite Opću opasnost? Da, naravno, to su moji Slavonci, rokeri, obožavam ih. A imao sam evo čast za vrijeme Domovinskog rata da ih i upoznam u Županji 92. godine. Malo jesu žešći, ali neka. Hvala Bogu. Opća opasnost je Zoran Mišić, 3 rijeke, dame i gospodo, čujemo se za 4 minute. Kada stigne vlak tamo gdje sam rođen ja, nek zamiriše sve likom i bagremom. Probudi me prije svitanja da vidim prvi sunčev trag i zlatna polja umivena rosom, tu je moj dom. Zaustavi vlak da vidiš cvjetne livade, ani da mi se duša ljepote napije. Vraćam se, zovu me nazad rijeke 3, što teku ovdje u meni. Zovu me šume zelene, iz daljine vraćam se na staze svoga djetinjstva. Srce mi ovdje pripada, ovo je plavo nebo moje, samo je jedna jedina Slavonija. Probudi me iz dubokog sna kad modra zora pobjedi mrak, nek od sreće zablista suza u oku mom. Probudi me prije svitanja da vidim prvi sunčev trag, zlatna polja umivena rosom, tu je moj dom. Zaustavi vlak kad vidiš cvjetne livade, stani da mi se duša ljepote napije. Vraćam se, zove nazad rijeke 3, što teku ovdje u meni. Zovu me šume zelene, iz daljine vraćam se na staze svoga djetinjstva. Srce mi ovdje pripada, ovo je plavo nebo moje, samo je jedna jedina Slavonija. Teku ovdje u meni, zovu me šume zelene, iz daljine vraćam se na staze svoga djetinjstva. Srce mi ovdje pripada, ovo je plavo nebo moje, samo je jedna jedina Slavonija. Zovu me nazad rijeke 3, što teku ovdje u meni, zovu me šume zelene. Srce mi ovdje pripada, ovo je plavo nebo moje, samo je jedna jedina Slavonija. Probudi me kada stigne vlak tamo gdje sam rođen ja.
Eto nas dva Slavonca bez riječi slušali ovu pjesmu. Vlak je stigao, sad se moramo probuditi, Dražane, i opet razgovarati. Dražen Kasprek Tyson, hrvatski branitelj, Brođanin, 60% ratni vojni invalid. Dražen je predsjednik udruge Hrvatski dragovoljac 1991. godine. Na početku ste evo rekli, ranjeni ste sa 6 metaka, 2 još uvijek imate u sebi. 2 još uvijek imam u sebi, s tim da su mi drugi tek prije godinu dana otkrili. Zanimljiva situacija, ali eto, i to se događa. Jednostavno, na svim tim nekim snimkama, rengenskim, tome svemu nije ga bilo nigdje. I eto, prije godinu dana otprilike sam bio nešto u bolnici i onda su mi otkrili taj još jedan novi. Odlikovani ste redom Hrvatskog križa. Kako je to odlikovanje? Pa to je odlikovanje za teško ranjavanje, znači isključivo za ranjavanje. Nemojte tako, imamo osjećaj kao da hoćete reći, ma nije to tako važno. Pa nije, da, u principu nije važno, da, zato što, kažem, evo, ne smatram to, mislim, čast mi je, primio sam odlikovanje od prvog hrvatskog predsjednika i evo, to je to, ali kažem, smatram da ima tih nekih odlikovanja većih, važnijih. Dobro da vas nisu zakačila tih 6 metaka, došlo bi do tog većeg, važnijeg, neka, hvala Bogu i na ovome. I još samo kratko, umirovljeni ste narednik Hrvatske vojske. Da. Dobro, a idemo sad čuti malo vašu priču. Koliko mi je poznato, otišli ste u Domovinski rat kao maloljetni dragovoljac i to ste nekako šmugnuli da vaši nisu znali. Koji je motiv bio, premda evo naslučujemo odgovor, koji je motiv bio kad ste otišli? Imali ste 17 godina i koji mjesec? Da, 1.10.1991. sam napunio 18 godina, ali tad sam se već bio priključio Hrvatsku vojsku, znači nisam bio puno maloljetan, ali je još neko vrijeme jesam. Pa motiv, mislim da je svi mi mladi koji smo u to vrijeme, ne svi, ali evo moj krug nekih prijatelja, znači preživljavali smo te promjene koje se događali u Hrvatskoj na neki svoj način, od tih prvih demokratskih izbora pa nadalje, znači početka agresije. Nekako sam u to vrijeme smatrao da je to obaveza svakog hrvatskog građanina, svakog domoljuba. Domovina je napadnuta, najlogičnije mi je bilo da se treba uključiti u obranu domovine. Naravno, bio sam maloljetan, pa me nitko nije htio primiti u vojsku. Nisu vas uzimali za ozbiljno. Da, nisu me uzimali za ozbiljno. Mislim da u stvari nitko nije htio ni odgovarati, znate. Jer u slučaju da se dogodi nešto, da pogineš, tko će preuzeti odgovornost za to? U Slavonskom Brodu nisam uspijevao se nikako uključiti nigdje. Dosta ljudi poznavalo i mog oca, tako da i on im je ajmo reći, zaprijetio, nemojte ga slučajno primiti. Tad smo ja i jedan prijatelj, Miro Šimić, skupa smo odlučili da ćemo otići negdje, priključiti se, otići baš negdje, znači u neki od gradova koji su onako na prvoj crti, gdje se vode borbe, gdje je već počeo rat. Odlučili smo se za Vinkovce, pošto su nam oni onako nekako bili blizu i u Slavoniji. I u principu, evo, tako tajno smo otišli, rekli smo roditeljima, nešto slagali i otišli tamo, prijavili se doslovno sa ulice prvom vojniku kojeg smo vidjeli i tako je počelo. Dražan, ja sam malo pratio tu emisiju gdje ste bili kod Branka gost i on kaže ovako, kaže, bio sam ja branitelj sa 28 godina, ali vi ste, kaže, sa 17,5 otišli, još ni život ni primirisali, a već odlazi i stavlja taj svoj mladi život na riskira, stavlja ga pred tuđi nišan. Dakle, bilo je to, je li to bila hrabra svakako je odluka bila, koliko ste bili svjesni stvari kamo idete? Ja mislim, evo ovako sad uz ovaj vremenski odmak, ako ćemo realno, mislim da mi u principu nismo bili svjesni. Za nas je to bilo, vodilo nas i srce, išli smo braniti Hrvatsku, znali smo mi da se tu gine, da se tu ranjava, da se tu ostaje bez dijelova tijela, ali mislim da u principu nismo bili svjesni svega dok ne doživite ili dok ne vidite neka prva takva iskustva i tek tada u stvari postajete svjesni šta se sve tu događa i šta se može i vama dogoditi. Ostanimo kratko u Slavonskom Brodu. Dakle, vi ste otišli za Vinkovce, međutim, kakva je situacija bila u Brodu tada? Vi ste svjedočili u jednom okupljanju građana Broda kad se čulo da će tenkovi iz
Bosna doći preko mosta. To je bilo u 5. mjesecu, sad ne sjećam se točno datum, mislim da je uskoro i godišnjica toga, a opet mislim da je to bilo par dana nakon onoga pokolja hrvatskih policajaca u masakra u Borovu selu. Tad su došle neke postrojbe, s obzirom kako je Slavonski Brod znači na granici sa Bosnom i Hercegovinom preko Save. Mislim da su iz Dervente stigli nekakvi rezervisti i tenkovi u Slavonsko-brodsku tadašnju kasarnu, jel? I ljudi su se počeli spontano okupljati, jer znači Slavonski Brod je tad bio na mirnoj lokaciji, nije bilo fronte u blizini i ljudi su se spontano počeli okupljati, bunice protiv toga, znači protiv četnika u vojarni i to. Tako da je to u roku već nekih sat i pol vremena, tu se skupilo par tisuća ljudi, prosvjed je bio sve žešći, čak su krenuli nekakve prijetnje iz vojarne da će pucati po građanima, pa je tada došao gradonačelnik koji je pokušao nekako ljude odgovoriti od tih prosvjeda da se krene u neki mirni mimohod gradom, zapale svijeće, molimo za mir i tako. Jer u stvari bojali su se da vojska, jugoslavenska armija, da ne počnu pucati po građanima, ne na oružanim civilima, jer to bi bilo prestrašno. I tako je bilo i krenula je ta kolona kroz grad od tih par tisuća ljudi. Međutim, tada se ponovo među masom proširila vijest da stižu nekakvi novi tenkovi sa bosanske strane. I onda se uputila ta kolona na most, na sredinu mosta, na granicu između Slavonskog i Bosanskog Broda, znači tamo je stala ta kolona, čekali su tenkovi se, znači doslovno golim tijelima sa hrvatskim zastavama. To je onako jedan događaj koji mi je dosta onako ostao u sjećanju, jer kad god je ta neka godišnjica, obljetnica toga događaja, uvijek je jedna fotografija na kojoj je 4 mladića stoje u prvom redu, među njima sam ja. Sva 4 od nas smo samo par mjeseci kasnije znači završili svi u uniformi Hrvatske vojske, s tim da smo svi tada bili srednjoškolci. Eto, par mjeseci kasnije smo svi završili u ratu, pa mi je nekako posebno draga ta fotografija. Dobro, tata je u Slavonskom Brodu rekao nemojte ga primati, je li tako? Da. Međutim, vi ste došli u Vinkovce s prijateljem svojim i kako izgleda taj izlazak? Dakle, došli ste u Vinkovce i kome ste se javili? Ali neko rekao, dečki, imate li, tad je lična karta još bila? Da, lična, da. Pa došli smo, taj prvi susret sa Vinkovcima, nama onako mladima, nadobudima, bio malo razočaravajući, jer izašli smo van iz vlaka, nije bilo rata. Nitko ne puca, ništa, šta je ovo, jel to lažu na vijestima i tako. Pa smo mi onda krenuli prema gradu, prema centru, i onda su počeli fijukat granate, onda smo skužili da smo došli u stvari usred nekog... Da to ipak niko ne vara, jel tako? Da, ipak ne vara, nego eto da smo baš došli nekom zatišju, Prvi susret je bio sa nekim našim policajcima koji su nam mahali tamo sa druge strane ulice, zvali nas, dozivali da dođemo brže do njih. I tad sam shvatio sam malo kasnije kad sam razmišljao o cijeloj toj situaciji, u principu nije bilo ničega, nije bilo ljudi, nije bilo automobila, nije bilo ptice, nije se čulo ništa. Prišli smo tim dečkima, oni su počeli vikati na nas, ti policajci, da kud hodamo, šta ovo, jer mi ne znamo da je snajperista tu negdje, stali smo, gledamo kakav snajperista. I onda smo rekli, pa nismo mi iz Vinkovaca, iz Slavonskog Broda, pa šta radite tu? Pa došli smo se prijaviti u gard, gledaju nas koliko imamo godina. Koliko imate godina? 18, svi prve smo ispali, iako smo lagali oba dvojica. I onda su nas odveli u policijsku postaju, oni su nas tražili dokumente, mi smo lagali da smo zaboravili. Pa su nas onda kuće s nama, pa su nas odveli u zapovjedništvo 109. Vinkovačke brigade i tako. Onda su nas smjestili prvu neku postrojbu koja je bila, tada još bilo legendarno Vinkovačko malo kino, kasnije izgorilo. Tamo su nas smjestili, tamo bila jedna grupa dragovoljaca koja se skupljala iz cijele Hrvatske i koja je došla Vinkovcima pomoći, i tako smo završili u toj postrojbi. Otišli ste u naselje Mala Bosna, tako to su bili vaši prvi ratni događaji, trenuci, sati, dani. Pa ta postrojba je malo, moram to spomenuti, malo je čudno zato što je na čudan i prisilan neki način rasformirana i nikad nismo saznali zašto i kako i zbog čega.
i čak nismo uspjeli ni regulirati ovaj status svojih branitelja, znači nedostaje nam tih 2-3 mjeseca tamo, početak, najgora prva je ratna iskustva. Postrojba je doslovno rasformirana nekoliko dana prije pada Vukovara, ali je sudjelovala, znači bila je više za popunu gdje je bilo najžešće, gdje su linije pucale ili gdje su se očekivali nekakvi napadi, pa smo tamo slani, znači na takvo mjesto. Tako da nismo recimo nikad držali liniju duže negdje u nekom mjestu, ali smo bili između ostalog i u Maloj Bosni, bili smo u Komletincima prije nego što su još Njemci pali i tako dalje po tim nekim mjestima. Znači tu smo stjecali prva iskustva, Jarmina, Nuštar, tako. Dražane, dakle Vinkovci su blizu Vukovara, naravno, jeste li znali što se sve događa u Vukovaru, kakva je situacija, ili možda bilo pokušaja odlaska do Vukovara? Vi ste, negdje sam pronašao u intervju za neke novine, negdje ste rekli da je, naravno ono što svi znamo, da je srpska vojska u stvari slomila kralježnicu na Vukovaru i da to u Vukovaru nikada oprostiti neće. Dakle, jeste li znali što se događa u Vukovaru? Pa u ono vrijeme ja sad mogu govoriti svoje perspektive i nekih svojih prijatelja, znači ne mogu govoriti o zapovjednom kadru i tako dalje, ali mislim da nismo imali prave informacije što se točno događalo, a mislim da nismo bili ni svjesni sve te snage neprijatelja, znači na tom terenu. Međutim, opet s druge strane bilo je jako puno to se mora reći, i loše organizacije s naše strane, da li je sad tu krivo neiskustvo, da li je tu bilo namjernih sabotaža ili tako dalje, ne bih ulazio u to, ali bilo je i nekakvih pokušaja i proboja za taj Vukovar i tako dalje, koliko se sjećam 2 su bila. Međutim, mislim da mi nismo u to vrijeme točno znali što se događa u samom Vukovaru. Informacije koje smo mi dobivali bi stvarno na kapaljku, i to je bilo od nekih ljudi koji su se uspijevali probiti iz Vukovara, dolazili u Vinkovce, tražili pomoć i tako dalje. U to kasnije već, mislim da je bio to već negdje 10. mjesec, kada je i Dedaković Jastreb, Mile Dedaković Jastreb, on je tada već bio u Vinkovcima, iz Vinkovaca je bio, ne znam, u zapovjedništvu. Tada su, znači, neki dečki su tamo dolazili do njega, donosili mu te informacije šta se događalo, ali mi, obični mali vojnici, nismo, a i u to vrijeme je bila, mislim da je Dedaković tada bio proglasio nekakvu informativnu blokadu, tako da nisu curile te informacije van i pravu istinu nismo znali. Par dana prije pada Vukovara, recimo, što je zanimljivo, mi smo bili rasformirani, odnosno pušteni smo kući na odmor. I sad to je nama bilo čudno, jer smo gledali na vijestima, na Dnevniku, kako su četnici ušli već do tržnice u Vukovar, a tržnica, svi koji znaju Vukovar, nalazi se u centru grada, i onda nam nije bilo logično nikako, znači ako je takva situacija u gradu, zašto se onda jedna postrojba koja bi možda trebala ići u pomoć, zašto se ona ne uputi tamo, a ne da se šalje na nekakav odmor. Došli smo u Slavonski Brod, bili smo doslovno jedan dan u Slavonskom Brodu, vidjeli smo šta se događa, jer tek kad dođeš kući pa čuješ onda više malo informacija, znači malo kad se odmakneš od svega toga. Vratili smo se nazad, jednostavno postrojba je doslovno preko noći nestala. Sva ono mjesto gdje smo mi bili smješteni, mislim, postoje ljudi, postoji dan danas dokazi o svemu tome, zna se gdje smo bili smješteni, u kojoj, nakon malog kina gdje smo i tako dalje. Jednostavno je rasformirana, nestali su svi ti papiri. O čemu se tu radi ne znam, ali evo kažem, nekih pravih informacija mi tada o Vukovaru u principu nismo imali, iako nismo bili u Vukovaru. Mi se često ovdje naravno sjetimo hrvatskih braniteljica i branitelja i svih tih hrabrih ljudi. Rijeđe se sjetimo supruga hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja, premda sam i njima posvetio, evo, emisija nekoliko, i roditelja. Recimo, ovim želim reći hvala i svim roditeljima koji su bdjeli nad ovako nestašnom dječicom koja su otišla brani domovinu. Jeste li svjesni koji strah su pretrpjeli roditelji, kako je njima bilo, i da nije bilo svejedno? Kakav je bio susret, recimo, kad ste došli doma na taj odmor kad je četiri bila raspuštena? Pa, naravno da tad nismo bili toga svjesni, jer roditeljsku brigu ne možete znati dok ne postanete roditelj, znači ne možete znati kako je to brinuti za svoje dijete.
najgore od svega toga što moji više od mjesec dana nisu uopće imali nikakve informacije o tome i uopće nisu znali znači gdje bi se ja uopće mogao nalaziti. Tako da to je bilo ta neka onako trauma. Evo moram spomenuti, iako nije tema, 3-4 godine prije Domovinskog, znači 4 godine prije svega toga što se događalo, prije tog mog odlaska u rat, je meni poginuo najmlađi brat koji imao samo 6,5 godina, tako da roditelji se još nisu oporavili od tih nekih trauma i tako dalje. Već sam im ja priuštio nove probleme i sve skupa, međutim kad sam se vratio doma prvi puta, majka kao majka, svaka je ista i normalno da je bilo ne ićeš ti više nigdje, ostaćeš doma, sjedit ćeš ti meni u kući, ja ću te zaključati ako treba u podrumu. Jednog dana sam razgovarao sa ocem, ali nakon svega toga, nakon par godina, odnosno on je razgovarao u jednom društvu pa je sam rekao kako je on pripremao, šta će on meni očitati bukvicu, šta će on meni sve reći, šta će ovo. Međutim, on kaže, ja tad kad sam njega vidio, je to bilo moje dijete, ali ja sam vidio da je to dijete odraslo, da je to dijete proživjelo neke stvari, vidio sam u njegovim očima da je on preko noći morao odrasti i jednostavno više ja nisam imao njemu šta govoriti. Jedno što sam mu mogao reći to je bilo idi čuvaj se, pazi na sebe. I mislim da je tako jer nije postojao, nakon toga više nije postojao način da mi se spriječi, to je... Dražane, hoćemo još jednu čuti pjesmu koja nas podsjeća na žito i ravnicu. Naš život je rad, ali na to svodi se. Izađemo na polja prije nego sunce rodi se. Ako se neka miruju, dok glanove sklopimo, kleknemo i svetom vodom njivu škropimo. Kruh naš svađenji daj nam danas, naš oči na nebesima što gledaš na nas. Pa nas blagoslovi nek je volja tvoja, jer pripada tebi polje od krvi i znoja. Ovo zlačano klasje, od njih živimo zna se. Od ljetine tvoje što nam živote spase. Dok zove na žito imam samo tu želju, neka snaše povedu pjesmu u veselju. Nek se rakija pije, nek se snopovi nose, neka srpovi žalju, neka otkose kose. Naše ruke su žuljave, al tako nam odgovara. U nama krv naših djedova progovara. Hajdemo zovu nas polja, da žanjemo žito. S njim ćemo ubrati ljubav, za ljubav, za ljubav. U nama bit će toplina od sunčevih zraka iznad nas. Da ću ti obito zlačanim klasjem to ljeto i moje sne. Kad bude požnjeti posljednji glas i sumrak već bude tu, kućama svi će se vratiti tad, čekati na novi dan. Hajdemo zovu nas polja, da žanjemo žito. S njim ćemo ubrati ljubav, za ljubav, za ljubav. Jesi ikad dočekao zoru nad ovim ravnicama, slušajući kako prsti previru po žicama i čuo šumu kako govori sa pticama? Jesi ikad bio sretan samo sa sitnicama i zario lice u zemlju u klasave žute pa ih milovao kao djevojačke skute? Je li ute ikad ušao osjećaj da živiš u raju na zemlji, ali se premalo diviš? Jesi ikad bio svjestan da život ukruhuje dok ti blagi vjetar žito iz ruke otpuhuje? Ili poput nekog gaze na hrastove brazde jesi naslonio glavu da ti priča priče razne? Jer nema gore kazne ako ne znaš ko si, a čovjek si po onom što u srcu nosiš. A ako si Slavonac, onda bi izustio da bi ovdje tijelo i umorne kosti spustio. Hajdemo zovu nas polja, da žanjemo žito. S njim ćemo ubrati ljubav, za ljubav, za ljubav. U nama bit će toplina od sunčevih zraka iznad nas. Da ću ti obito zlačanim klasjem to ljeto i moje
Nastavljamo emisiju sjećanja na Domovinski rat. Dražen Kasprek Tyson, hrvatski branitelj, je gost emisije Zajedno i poslije. Dražen je ujedno i predsjednik udruge Hrvatski dragovoljac 1991. godine. Reći ćemo nekoliko rečenica i o udruzi. Dražene, Brođanin ste, pa evo sad sam se sjetio, govorio sam već o ovim emisijama o Slavonskom Brodu, sad vas molim da nas podsjetite na te brodske branitelje. Samo kratko, ja znam u Slavonskom Brodu da je to grad s najviše stradale djece u Hrvatskoj. Da. Čitavo jedno odjeljenje, jedan razred djece osnovnoškolske. A nekoliko puta sam već ispričao jednu zgodu, velečasni Mato Lešić mi je bio gost, a da je bio on župnik u Slavonskom Brodu, i onda mi je pričao između ostaloga kako je pokapao hrvatske branitelje i stradale i tijekom rata i tako na bojištu u gradu. I onda sam ga ja pitao onako, pa dobro, velečasni Mato, što ste propovijedali na tim pokopima? Što ste ljudima rekli? Sad nasmio, kaže, nisam stigao propovijedati, kaže, to su tako padale granate da je bilo pokopa i blagoslovi, zamoli Boga da mu bude milostiv i bježi u zaklon, nije bilo vremena za propovjedi. Dobro, poznajete dečka iz Slavonskog Broda, pričate nam o njima. Pa evo, možda kratko da se osvrnem, znači na sam Slavonski Brod kao grad, kakav je on doprinos dao u Domovinskom ratu. Možda tu 91. godinu Slavonski Brod nije bio toliko, nije bio znači na prvoj crti obrane, međutim dečki iz Slavonskog Broda su ratovali po svim ratištima. Treba obavezno spomenuti legendarnog, nažalost pokojnog Šimu Džamića i njegove Šimine Anđele Pakla, tako je. To su bili dečki iz specijalne policije. Oprostit ćemo im što su bili na naziv, tako je, da, naravno. Njih treba spomenuti obavezno 3. bojnu 3. gardijske brigade, poznate Kobre, 108. brigadu, 139. 157. Ima tih još niz postrojbi i druge dečke koji su ratovali, znači po drugim postrojbama izvan Slavonskog Broda. Međutim, Slavonski Brod je svoje najteže dane proživljavao od 1992. godine kada je počeo rat u Bosni i Hercegovini i kada je doslovno, ako se ne varam, 7 ili 8 mjeseci proveo, znači konstantno pod općom opasnosti. To je bilo 7-8 mjeseci konstantnog granatiranja, konstantnog razaranja grada, konstantnog i temeljitog, usudio bi se reći, uništavanja civilnih objekata, jer isključivo civilni objekti su bili ciljevi. Škole, bolnica, crkve i tako dalje. To je grad u kojem je poginulo, ako se ja sad opet ne varam, jer malo sa svim tim informacijama baratam, pa nekad se nešto pomiješa, ali ako se ne varam 35 djece iz Slavonskog Broda. Znači imali ste samo u jednom danu, ne znam koliko ih je poginulo na jednom dječjem igralištu, isto usred jednog iznenadnog napada podmuklog. Sve su to stvari za koje nitko nije odgovarao. A vi sad kad uzmete danas, kad usporedite recimo što se danas generalima našima u Haagu pripisuje prekomjerno granatiranje Knina, od kojeg, ako se ja ne varam, jedna osoba je čak poginula ili možda niti jedna, a recimo Slavonski Brod je gađan od strane JNA iz Bosne sa planine Motajice, sa raketama zemlja tipa Luna. To su stare ruske rakete koje kažu da ima znači odstupanje od cilja, mogućnost odstupanja od cilja oko 1 kilometar. Sad vi uzmite kolika je preciznost toga. Znači cilj je gađati grad, pa sad da li to palo u predgrađe, u centar ili negdje drugdje, nije bitno, znači cilj je grad. Takve rakete su padale po Slavonskom Brodu i po Jelasu i na Podvinju i drugim prigradskim i gradskim naseljima. Tu je izginulo jako puno civila. Taj grad, međutim, ja se divim Slavonskom Brodu ne zato što sam ja Brođanin, nego divim mu se zato što je on nevjerojatno kako je taj grad živio. Znači, ako se ne bi pucalo, ako ne bi granate padale samo pola sata, taj grad je bio živ. Jese to žurilo, jese jurilo, ali ti ljudi se jednostavno nisu predavali, borili su se stalno. A o tim sahranama koje ste spominjali, nažalost, kompletne sve te postrojbe koje sam spomenuo su ratovale na području Bosanske Posavine i svakodnevno je pristizali su poginuli dečki
mislim da je Slavonski Brod sam imao preko 1000 i nešto ranjenih u Bosanskoj Posavini, tako ne znam, par stotina mrtvih i to. Znači jedan grad koji je zanemaren, koji je razaran, kojem se ne spominje i koji čini mi se nikad nikakvu satisfakciju neće doživjeti u smislu nekakvog priznanja za sve to što se događalo i za sve te žrtve. A što se tiče poginulih, samo još da kažem, jedan novi dio groblja u Slavonskom Brodu koji je prozvan Aleja mladosti, to je prestrašno kada dođete, to je kompletan jedan dio groblja gdje su samo hrvatski branitelji sahranjeni. Dražane, gdje ste vi ranjeni? Ja sam ranjen također u Bosanskoj Posavini, u blizini, u općini Odžak, između Svilaja i Novog Grada, u jednoj izvidničko-diverzantskoj akciji. Eto. Vi ste doveženi u bolnicu, je li tako? Jesu mislili da ste mrtav pa vas je neko prepoznao ili kako je to bilo? Da, mi smo ranjeni u toj jednoj akciji, ja i moj najbolji prijatelj Dejan Krtolica. Ostali smo, znači, štititi jednu našu grupu koji su već naletjeli ranije na neprijatelja. Letili smo između njih i neprijatelja. Ostali smo ih štititi da se oni izvuku. Kad se oni izvukli, zapeli smo nas dvojica. Ja sam prvi bio ranjen. Radilo se u bliskim borbama od 30-40 metara, znači ispod nasipa, na jednoj čistini. Četnici su bili na rubu šume. Tada sam ja prvi bio ranjen, izrešetan sa svih strana, ostali smo u poluokruženju, nekako sam se uspio naknadno kotrljati u neki kanal, tamo sam upao, a nažalost Dejan, evo ja sam dobio 6 metaka i preživio, Dejan je dobio samo 1 koji je bio koban i on je poginuo tada pored mene, međutim moji dečki nisu mogli doći do nas jer oni su bili malo dalje. Ja sam ležao tamo nekih, ako se ne varam, gotovo 2 sata. Dozivali su me i jedni i drugi, s tim da naravno nisam se smio javiti jer otkrio bi svoju poziciju. Dovežen sam, da, kasnije jako sam ishrvario, dovežen sam, došli su se na kraju, uspjeli su se probiti do mene dečki, spomenuo bih ovom prilikom braća Colić, pokojni Kingo koji je kasnije poginuo poslije akcije Maslenice u Kašiću i još neki momci. Znači oni su me izvukli, prevezli preko Save, kasnije sam dovežen u bolnicu. Nakon 2 sata ranjavanja, više od 2 sata, znači prošlo od ranjavanja, iskrvario iz svih tih rana. U tom trenutku čini mi se tu večer da je u Slavonskom Brodu bilo doveženo preko 100 ranjenika. Tako da je bolnica bila puna ranjenika i mislili su da sam mrtav i ostavili su me među mrtvima ostalima koji su tamo ležali u hodniku. Spasila me jedna cura koja je tada radila, koja je baš imala neugodan posao, odnosno popisivala je te poginule i ona je vidjela, odnosno shvatila je, vidjela da živci rade, da se miče prst, ruke, prepoznala me iz grada, me znala i tako, i ona je tada obavijestila liječnike i evo, sad sam tu kod vas. Da, ponekad se ljudi pitaju zbog čega je emisija sjećanja na Domovinski rat, zbog čega je emisija o stradanjima, o krvi, o ubijanjima, o nesreći i tako, pa evo zbog ovoga da shvatimo koja je žrtva bila tih ljudi, pa da ovu zemlju na kojoj sada živimo, u kojoj živimo, da ju poštujemo, da je volimo, da je izgrađujemo na dobro svih. Jer vi ste, Dražene, rekli da nije baš ispalo u ovoj zemlji onako kako su to hrvatski branitelji, barem vi kako ste to zamišljali. Pa evo zato ova emisija, ako se neko pita i kaže što ćemo priča o ratu, to više nije in. Ne znam što je in, ne znam što je out, ne zanima me, ali zanima me da podsjetim ljude na ovako hrabre ljude i koji su ili poginuli ili koji su stradali i koji su ostali invalidi kao Dražen, 60% kažete. Da. Bolnica, lječilište, oporavak dio mladoga života ostavili ste u bolnicama. Što čovjek razmišlja u tim trenucima? Da, pa one najgore trenutke prve kojih se u stvari jako malo sjećam sam proveo u Slavonskom Brodu čim se stanje malo stabiliziralo.
prebačen sam ovdje u Zagreb na bolnicu Rebro. Tu su obavljene kasnije sve druge važnije još operacije, sve ukupno ih čini mi se 15-ak kroz neki period. Fiksatori u nozi, transplantacije koštane srži iz zdjelice u nogu i tako dalje. Mislim, bilo je toga svega. Svi ti bolovi, sve te operacije, sve tablete, liječenja, ovo ono. Međutim, ja sam, jednako sam se ponašao, znači isto koji kad sam otišao u rat, bio sam mlad, ajmo reći da sam neki optimista uvijek i volim se i šaliti, takav sam po prirodi, pa nekako čak ni to nije ostavilo, bar ja mislim, nekog većeg traga na meni, jer moram to komentirati. Bio sam s tom svojom mladosti poprilično naivan, pa recimo kad sam se prvo mogao nakon neke suvisle misli nakon ranjavanja posložiti, onda sam krenuo malo sam sebe analizirati da vidim šta se dogodilo sa mnom, u kakvom sam stanju, pa sam ja kad sam shvatio šta mi je sa nogom, jer 2 metka su mi pogodila, znači potkoljenicu noge, razdjela su kost i to, onda sam ja razmišljao, pa ako ljudi slomiju nogu za mjesec dana se to oporavi, ovo je malo žešće, ajde za 6 mjeseci će se to oporaviti, znači već tamo negdje na jesen 92. bi se ja mogao vratiti nazad na ratište. Međutim, naravno, to nije išlo tako kako sam ja zamišljao, oporavak je trajao puno duže i 2 godine na štakama još dodatno i tako. Prođete po tim bolnicama i tu se dogodi svašta i tu nailazite u to vrijeme na razne situacije od samih djelatnika, iako bih ja rekao da 99,9% tih zdravstvenih djelatnika se stvarno je bilo davalo sav svoj maksimum. Međutim, uvijek nađete nekoga koga nije briga, kome nije bitno ko ste vi, što ste vi, da li je rat ili nije rat i tako. Pa to je ono što vas počne dodatno opterećivati, malo mislite ja sad tu ležim ranjen, borio sam se, a sad nekom te zeza, maltretira zbog nekakve gluposti. Ali evo, 2 godine nekakvog oporavka je trajalo intenzivno, kasnije još. Htio bih možda samo kratko dodati, velika zabluda je da ljudi koji su ranjavani, da znači ako su jednom ranjeni, ako su izliječeni, ako su zaliječeni ili kako hoćete, da je njihov problem riješen, odnosno da oni više nemaju problema. Ti problemi se nastavljaju dalje i sa godinama postaju stvari samo još gore. Mi koji smo bili jako mladi imamo sreće pa nas duže smo održavamo napadima tima koji kakvih boleština i svega. Međutim, naravno, ljudi koji su tada imali 35, 40 ili više godina, treba vidjeti u kakvom su oni danas stanju, jer netko misli ako si ratni invalid, ako imaš dobru, pod navodnicima, mirovinu, šta ti treba više. Međutim, pojavljuje se čitav niz bolesti koje su posljedica svega toga ranjavanja, a koje vam nitko danas ne priznaje. Znači, tu su razne bakterije o kojima uopće liječnici ne žele razgovarati, jer ako razgovaraju o tome, onda se otvara čitava jedna nova kategorija ljudi koji imaju nove probleme i onda je to veći trošak, nažalost, za državu. Nažalost, svelo se na to da je bitan trošak i smanjiti trošak, a ne brinuti o zdravlju tih ljudi. Dražene, što vam je trebala udruga Hrvatske dragovoljac 1991. Nije li već bilo dosta udruga i niste li vi se mogli pronaći u nekoj od njih? Da, tog smo bili svjesni kad smo osnivali udrugu, jer smo rekli osnivamo udrugu sad u najgore vrijeme. Svatko reakcija, mislili smo da će biti još jedna udruga. Nismo se mogli pronaći zato što nije nam odgovarao sistem udruge, odnosno na koji su one postojale i na koji su radile. Nije isto bilo osnivati udruge prije 15 godina, kada su se udruge osnivale radi ostvarivanja braniteljskih prava, i udruge danas. Mi smo osnovali udrugu koja je glavni cilj bio očuvanje istine o Domovinskom ratu. Jer nekako, nažalost, ali tko je ostvario do sad neka prava ostvario, tko nije, bojim se da i neće, jer da je prekasno sada, tako da smo se orijentirali upravo na to očuvanje istine o Domovinskom ratu. Jedna od bitnih stvari koje smo
na početku željeli se odmah riješiti, to je bilo da nećemo od države tražiti novac. Koliko ja znam od udruga koje su na državnoj razini, da smo mi trenutno jedina udruga. Ako se varam, ispričavam se onima za koje ne znam, ali na državnoj razini mislim da smo jedini. Znači nikad nismo podnijeli zahtjev za novac iz proračuna. Sve što se radi, a radi se jako puno, financiramo sami. Znači od članarina, od svojih mirovina, od svojih invalidnina, od donacija, od pomoći i tako dalje. Znači sve to što se radi, radimo isključivo sami, tako da nam niti ovisimo o politici, niti o bilo kojoj vlasti, niti o bilo kojoj političkoj stranci, a isto tako nitko nam nema prava pregovoriti na što trošimo, jer nemamo što trošiti, tako da. Vi ste predsjednik, potpredsjednik je negdje iz Rijeke, imate 2 potpredsjednika, tajnica je ovdje iz Zagreba. Kako ste se, vi se više putem interneta nalazite i održavate kontakte? Pa jesmo, zato što evo kažem, ajmo reći, spadamo u tu kategoriju neku mlađih branitelja, pa smo možda malo više koristimo internet i sve skupa. To su ljudi koji, to je ekipa koja se skupljala godinama, strogo se filtrira i pazi da ne bi ispalo da mi sad smatramo da smo nešto više ili nešto bolje od drugih. Jednostavno nismo, s obzirom na broj branitelja od 500.000, nismo htjeli dopustiti da baš svatko može ući u udrugu, pa smo nekako tako komunicirali preko interneta i sve, i onda smo zaključili i rekli smo hajmo neke kriterije odrediti, uvesti neka 3 kategorije članstva, odrediti ko može biti tude i nekako sad kad nam se ljudi jave, žele nas se pridružiti, onda i mi kažemo ajde evo imate tu, pratite nas neko vrijeme malo, vi nas, mi vas, da vidimo da li uopće, jer znači ne znači nam ništa vaših 100 kuna članarine, sad mi možemo imati tako 5.000 članova, skupiti nekakav novac pa ćemo reći imamo s čim raditi, međutim bitna nam je kvaliteta ljudi, znači bitno je da su to ljudi koji razmišljaju na isti način i koji žele sebe dati u to, koji vjeruju i koji žele sebe dati, znači sve to. Vi imate 3 kategorije članstva, dakle branitelji. Prva kategorija je osnovna, uzeli smo kao temelj udruge, smo uzeli dragovoljce, zato što smatramo da su dragovoljci ipak ti koji su podnijeli najveći teret u Domovinskom ratu, jer mislim svaka čast svakome, međutim nije bilo isto u ljeto 91. stati sa lovačkom puškom na neki punkt i bez uniforme, bez ičega i čekati tenkove, i kasnije kada se to već formiralo i kada je Hrvatska već bila službeno priznata. Iako želimo naglasiti da znači među ljudima koji nisu dragovoljci, a branitelji su, ima jako puno momaka koji su prošli cijeli rat, sve one akcije vojno-redarstvene koje su bile. Međutim, ipak smo htjeli odvojiti zato što, kao što sam rekao, ima 500.000 branitelja. Među njima smatramo da ima jako puno onih koji ne zaslužuju taj status i nismo htjeli da nas jednostavno tom svojom brojnošću jednog dana nadglasaju u udruzi. Znači, u vodstvu udruge birati mogu i biti birani isključivo dragovoljci. A branitelji i evo 3. kategorija su domoljubi, znači nekako je može biti bilo tko što je taj doprinos dragovoljaca Domovinskog rata, ali najveća nam je želja da u toj kategoriji budu mladi, nove generacije koji su bili djeca ili se još nisu ni rodili za vrijeme rata, i da to svoje domoljublje temelje na Domovinskom ratu i na hrvatskim braniteljima. Rekao sam da ćemo govoriti o maloljetnim braniteljima. Pri samom smo kraju emisije. Imate li, dobro, kroz vaš primjer, evo vidimo da su i ljudi koji su maloljetni, dakle tako reći djeca koja su tek odrasla i išla u Domovinski rat, koliko je, Dražene, bilo otprilike maloljetnih branitelja? Imate li možda podatak? Ja konkretan podatak nemam. Postoji udruga hrvatskih maloljetnih dragovoljaca. Mislim da bi možda bilo bolje se obratiti na njih, jer vjerujem da dečki barataju s boljim informacijama. Međutim, po mojim nekim neslužbenim koje sam ja čuo, kažu da postoji, da je Hrvatskoj bilo oko 2000 maloljetnika koji su djelovali u Domovinskom ratu, što mislim da je jako velika brojka. Evo, naš član predsjedništva isto, on je iz Sesveta ovdje, Ignac Šarc, znači dečko, zagrebački dečko koji je sa 16,5 godina branio Sunju, mislim šta više reći, sa 16,5 godina. Dobro, Dražene, mladi domoljubi,
želite da oni postanu u stvari temelj i vaše udruge, a i daj Bože da se razmile po hrvatskom društvu. Da, bitno je, uvijek smo željeli odvojiti te teme, Drugi svjetski rat, Domovinski rat. Smatramo da taj Drugi svjetski rat, ustaše, partizane i tako dalje, da to treba prepustiti povjesničarima. Svjesni smo da je puno nepravde naneseno kroz komunistički sistem tokom Jugoslavije i hrvatskim vojnicima iz Drugog svjetskog rata. Međutim, za tu istinu se treba boriti na drugi način. Ali smatramo da ove današnje generacije trebaju svoje domoljublje temeljiti na Domovinskom ratu. Znači na hrvatskim braniteljima, na Domovinskom ratu. Evo, posebno bih istaknuo još nekoliko studenata povijesti koji su bliski nama u udruzi, pomažu, rade oko portala, posjećuju razne tribine, pišu svoje osvrte. Znači, takvim mladim ljudima treba dati priliku da oni iznesu svoje mišljenje, ne da oni napišu vijest, nego da oni iznesu svoje mišljenje, svoj stav. Jer oni su budućnost Hrvatske. Da, ja se nadam da ćemo svi imati i dalje na pameti one riječi blagopokojnoga kardinala Franje Kuharića: naše domoljublje neka bude kršćansko domoljublje koje će uvažavati i poštivati i voljeti svakoga čovjeka kao dijete Božje i kao Božje stvorenje. Dražene, i za sam kraj, evo, nedavno je na Hrvatskoj televiziji, čini mi se, objavljena jedna reportaža. Vaša udruga je odlučila pomoći nekome. Da, mi sudjelujemo, odnosno pokrećemo dosta tih humanitarnih akcija u sklopu svojih mogućnosti. S obzirom da nismo u mogućnosti financijski mi, jer ne raspolažemo sa nikakvim financijskim sredstvima, ali pokušamo preko našeg internetskog portala, koji je jako praćen, otprilike između 5 i 6 tisuća posjeta na dan, što mi smatramo velikom brojkom za jedan portal jedne udruge. Pokušavamo motivirati, znači hoćete imamo... reći na mjesec? Ne, nego na dan, dnevno. Povlačim se. Da. Nastavite. Da, tako da znači velik broj ljudi posjećuje taj portal svakodnevno, prati se, koristimo, ajmo reći, ova moderna informativna oružja, Facebook i tako dalje, te društvene mreže, grupe razne i tako sve skupa, kako bismo usmjeravali ljude koji su zainteresirani prema portalu. I sada ljudi već tamo dolaze, prate, znači ne dolaze tamo radi nekakvih vijesti koje prenosimo iz jutarnjeg ili večernjeg ili tako dalje, nego dolaze zbog tih naših stavovi, zbog kolumni koje mi pišemo, zbog ratnih priča koje smo pokrenuli i tako dalje, i zbog tih humanitarnih akcija. I evo, sad smo imali isto uskrsnu humanitarnu akciju, malo su nam kasnili neki paketi, pa ćemo ovaj vikend, to idući, namijenjeno je za 3 obitelji, 2 obitelji iz Bosanske Posavine i 1 obitelj hrvatskog branitelja iz Slavonije, iz Strizivojne. Ljudi koji nas poznaju, znaju šta radimo, kad god pokrenemo akciju, odazovu se, skupi se odjeća, obuća, hrana, potrepštine koje su potrebne, a to su obitelji koje stvarno doslovno žive na rubu egzistencije. Emisiju koju ste spomenuli, radili se o jednom hrvatskom branitelju iz Gunje koji je bio samohrani otac, bez uvjeta za život, ima 3 kćeri, bez struje, bez vode. Mi smo pokrenuli jednu akciju i moram spomenuti da se uključila udruga 151. Samoborske brigade i ti dečki su odradili u stvari najveći posao. Mi smo bili, ajmo reći, više neka veza između toga branitelja i onih koji mogu pomoći. Više smo servis da ukazujemo na to gdje kome treba i tako. I doslovno je u roku nekoliko mjeseci čovjeku napravljena kuća, nije to velika, ali napravljeno nešto novo, dobio je struju, vodu, opremljeno je sve skupa. Bilo je misija zajedno kod gospodina Zubera, da, i evo, tako, to su neke stvari koje možemo, koliko možemo, toliko i vi kažete nije nešto veliko, ja mislim da je, a pogotovo dotičnom gospodinu, dotičnom branitelju i njegove obitelji je to zaista puno. Eto, govorili smo o Domovinskom ratu, ne ponovio se nikada i nikome rat nikako nije dobar. A dame i gospodo, bila je to emisija Zajedno i poslije, sjećanje na Domovinski rat. Dražen Kasprek Tyson, hrvatski branitelj, je bio moj i naš i vaš gost. Dražen, hvala lijepa. Pozdrav do neke druge prilike. Da, hvala vama i što ste me pozvali, što ste mi dali priliku da kažem nešto, i pozdravljam sve vaše slušatelje. Randy Surjan, programski realizator, urednik, voditelj i glazbeni urednik emisije Domagoj Pejić. Stojite dobro, pozdrav, do slušanja.
stijena što se ne da, žegama divljim olujama i ja nikad ne dam se. Kroz stvarnost lutam, život moj je poput hladne rijeke, beskrajani vijuga se iz nekog razloga neznana, negdje ipak prestaje. Negdje ipak prestaje. Nisam sudac, ani mudrac, teško nosim to kamenje, to breme sjećanja na svojim leđima. Gdje god dođem, kud god prođem, već je netko odlučio u ime onoga što nas je stvorio. A nije se borio. Izdat ja Boga nikada, neću gasit sunce koje s neba sja. Neću zbog tebe rukom na sebe, jer ti me voliš i ti se moliš za mene. Voliš i ti se voliš za mene. Voliš i ti se voliš za mene. Neću izdat ja Boga nikada, neću gasit sunce koje s neba sja.